Hadin ke jinglet mi jong ke seng KSU Umsning Circle lengba ke Education Cell haman laki school ki badan hakitany Umsning hakitayo beladep kumta menta ke singi ke kendai tarik naiwing arjar arpulai ke seng kelashim saya ke weipat ke senjam hakaba kelami syakmat bansam yiki kot jing tho syaki dukan kali kamai bat kiwi de bakim de bandi kulmari ki jingdi penbuat kum kibiri secret duma ki raja kamtam ki jaga pat ba batru iki kena school ki badan haki uniform. Hagani ke jinglet samkot lalam khamat do samla jester nongbet ubadi public city secretary Umsning Circle lemmat ki dukhot na ki unit baper ki badan hapo ke Umsning Circle kilawan poilang hagani ke sengi ban sami kini ki kot. Haba ai jingkran na kaliang usamla jester nongbet ula kentu iki nongsyong dukan kinongnya kali lembat kiwi bakin pej perman bakin yasnok di lang bat ban ai ya ke jinga troi lang bat keseng haba ya dei bat ke akor ke burom jongki kena school. Fasisin makliyi sudah kai ke bawah ladap bagi nak yang sen dengan hasil student union nyalik mi mana lagi school mungkin ai ki buat cinta apa day barka akor ke buram kayak yang di school hasil ter ba dong tan ke senong sning kementai sin ini yang sen nyalik mi bat yat volunteer haman lagi kendong kesat jong kalenti bulan school baka juga poru dia sami kikot saki kali kamai bat ski dukan ba ini kelihatan sang kerpan ba kisno tilang sa sisin mentak ade kam ko ba lese de kam ko bakhya bakaba kabala kala ngam jor ba nomor ba teng niui ya ka jinghar ma bong teng akor ko buram teng nilai segmen teng kena school haki uniform teng haki jaka jumpi kim de bendon haki porlong school ten tasli na yang sang na sim sinjam ngiyat bagi nyapit perman sini satai baru menyengkasi mentakasngi nilai yor membat katu kat neki kena ya bagi muka pau kerteng mani ki school jumpi tandai kidon ki kena mengilap meninlai gilap bilor biar bat kapasutan kalong ba yo bat hida kilong kumi ki pun pentip sangi ban gilek bagi yo bat di kena tekum tul ni yo kena ki baron badi skran te ni sngo isu pangnut men ong ba hading mal pemi ka tur kanton ki balik persa le se kim yo I le le se kim don jing sngo te wat kataru le ngaseng im chong klikti ni yat ben ko por kumbangil asdang im kon bat le se ye ka ba kelaja kena perkala Pathiman saja ini ya dah lupa kata
sa kunju iru yang sak saisin ni khot ni we bat ni pan lang kajing trelang kajing snok tilang jong pi kimi kikpa no punya school no punya snong iseng somla no punya ailang akti yang ketiga mon ni trelang bat ni namta ka bha kamiat jong ki kun ki pateng ki khna pule ki jongi bat sakawe ka kerwo ka basai ki khna school ba kai bini le mta kamde ba indon jing don daw ifi personally kesiana ke bangin thut kali kawan ifi kade tang ke ba ka akor ko burom ka jupi ma ba pitep ma pi khna school di kalawai so jai benri jong ni ke ni kum ki nong yalam kamtam ngi adi kum ki hinman ni so pangnut ni so khia kam sim da ngi yu ifi khna pingop gilino ki ja jingdi ka ba kanyalam ifi shaka lawai ka ba ishakai ihiru ka jingjilai jong ini kam sniu mta kamtam ni drops laung so palat ndai long simlut jingdi ke inu ki ba ke pengam ki sino ka benta ka ba kan sim jing bat kentam kan bu jing ka yi kesem jong pi bat jek bendri ru borok ko bai te kuntai ni yang kaseng umri tam ta kasni ndai kan ni tak sinjam bagi sedang bat nang pos ko por ni ya bat kan long ru teng kum ka jing ka ba kendet umar ni dio ka ditep beton ki bala salak ru kiri ndai unile gin lap ni kita te tangkatai nak liang jungi tagi syukur pat ba baru agbi i kanel mbak ne tolong kubor bagian sobha ban ailang ka jingat prelang bat ni